Makoti unjani? Saphila. Namhlanje ngiyabona abantu kugcwele simenyiwe kwenzakalani la ekhaya? Umkhonyane wami uzombesa omama bami nami uzombesa mina. Athini nje amazwi oyibongela ngawo kumkhwenyane wakho kulolu suku lanamhlanje? Ngiyajabula kakhulu kumkhwenyane wami esikhathini eside kangaka emzimeni edlule kubo ukuthi namhlanje sikwazile ukuthi siphumelele siye phambili futhi ngathi kungaqhubeka futhi sibambane kahle nje kube mnandi siwakhe kahle umuzi wethu. Ngiyakholwa nje la kukhona abangani kukhona ihlobo uthanda nje ukuyibongela uthini since bephumelelile ufike emcimbini wakho? Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula kakhulu ukuthi baphumelelile shame. Jabule nje impela kakhulu kumnandi nomndeni wami usiyami support. Ngiyabonga ngicela kuhlale kunje njalo nje sibambane kanje njalo. Mkhwenyana unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Sibiziwe la ekhaya kwathiwa nje hayibo khona abantu abafikayo ngabe umkhwenyane wakabani uphumaphi uzowenzani la ekhaya kaMaphalala? Umkhwenyane igama lakhe Sibusisi waKamiya uphuma ngapha ngasezakheni uze la kwaMaphalala ngokuba ezombesa abakhwekazi noSibali kanye nomakoti wakhe. Ngiyakholwa khona abantu ohamba nabo awuhambi wedwa uhamba nomndeni ihlobo abangani uthanda nje ukuyibongela uthini osukwini lanamhlanje bekukhaphile? Ngithi ngizibongela kakhulu ehlobeni nakubangani nasemndenini wami ongisupportile. Ngithi lokho abakwenze kimi bengadinwa nakwabanye futhi baselula isandla. Ngiyabonga. Nangumakoti wakho ithini nje mhlambe into esenhlizweni yakho ngaye osukwini namhlanje since kwenzeka lesi sigaba lesenisithathayo? Okusenhlizweni yami ngithokoza kakhulu ukufinyelela kulesigaba engifinyelele kuso namhlanje. Nakuba bekukhona ingqinambi lapho nalapho kodwa ngibonga uNkulunkulu nedlozi ukuba sikwazile ukuthi sifinyelele la. Ngithi umakoti wami ngiyamthembisa ukuthi umuzi siwakha uvuthwe siphilise abantwana sibakhulise sakhe impilo siqhubeke siye phambili. Siyabonga kakhulu. Ngiyazibongela nami. Hi sisi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Usisi ubani igama lakhe and i-relationship yakho nomakoti? Okay, igama lami Mukiba Siremo umakoti sama sisters abomamethu abosisi. So namhlanje sizomkhapha asimkhaphi but uzomukela umembeso ophuma kumkhwenyane wethu. Okay, is there any special message nje ofuna ukuyisho since ethatha le journey le empilweni yakhe? Yes, okokuqala nje ngathanda umtshela ukuthi akaqine edolweni, aqini kakhulu edolweni. Sicela ukuthi akhuleke abomama nje okhulekayo ngaso sonke isikhathi asirepresent kahle. Siyazi ukuthi umphethe kahle uSibari wethu, sicela baphathane kahle bathandane but most importantly sicela ukuthi they must put God first in everything that they do. Siyabonga. Thank you so much.